Ebusianfo mimo bibia kwaba de ba GCN page so midin ede adwoa search mesre na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Nsempafie eye program a wo ye ewo Untumi TV na eye program a omo ede eka eye His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ne niama pa obeye president waye eye project ahodo a His Excellency Nana Danko Akufo-Addo aye project bi etese hospitals Nanado SCC schools Nanado SCC akwanya Nanado aye ewo regions and districts ni na eye eniama eye nsempafie omo eyi ede etregana fo na ewo so na omo discuss eye Sunyani airport no na Sunyani airport a omo discuss na eye omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama ne towa okwa wakwa PM ewo Sunyani no omo NHS omo akekọ adwen akere no na ensema host no ekanyina ne say eye omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama eye ya wakwa pick wo forms so wo ba be flag bearer na wo na mu ekwa aprobo na ene woto anyampia wo de wani akirem ewo ho voter region ene nsema wo kan ho nyensem ketu akra wa san so de wani akirem ewo Sunyane akogu eye NPP amayoko no hu fi ene akansem ene ze nzema omampenda da kan ede efa His Excellency Nana Danko Akufo-Addo no ho de nyensem ketu akra ena NPP amayoko na feli ena Nanado beji stia no onhu so ena Erade beji stia no efi Nanado nsema yansa be ye kwa na enye ena nsema omampenda da John Dramani Mahama e kanyensem ketu akra na no ena nipa na o hosti eye nsempafie no ena etrese woman penida da John Dramani Mahama uko Sunyane no o de flight ene koy na flight na o de ekoy ekosi wo Sunyane park so anase ekosi wo Sunyane lorry kwem eye airport ena ekosi wo na sa airport ya o de flight ekosi wo ho na cars pimpima ekosia wo ho tinem na o de ekwowoto no sa airport ho no ye eye His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na waba be wi airport no o sense no eye ne gan se obi ne sianwe edisi ho na wugya ho coin Sunyane fo kasa ya epa wo chewa waye His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ba wa be wie ne kama wanya daje air to flight e de akwa kosi wo kompo no mfa ka emfa fem wo hu se kwan ya na se kwan ya na nyema bi se na nkrofo hia ntime ba me ya mom wa fa flight e de akwa kosi airport na na do wie no so na wo wie no so no sebio ukwakobo na Nanado na echi wo na eni hwehe eni ehwehe na o kire se ensema mampenda da John Dramani Mahama e kakra de ha no policy ba kumpo ni ho mampenda da aka anase ensem ba kumpo ni ho mampani e ka se me ba me ya magana fo anase sen ayampia nkwa no oto sebio ensema mampenda da John Dramani Mahama e ka na e fa nhwe kwem adofo yenti ensema nsempafie host no e de etudwa me gba mejuru ma mentiase ha Dr. Kwabradu fo ntu odi adi se ni manyaye eni panda ya pensioner president of Ghana what the Ghana sika from assemblyman up to president still must have neighbor why ha etiandi simu no obi ani obi ani former president be contest bia so abadam na sa na adwene nya adwuma no ma ya omadi akwana tam na ofa ho ana unua wo kwame danso abo apro na former ha me picture no to picture na me de ma no na ne church no pacho fato so ma me na me nwam wi a me meba fato so ma me mru amfi na me kasem na be nya no ne picture na me send ma ofa ai ne official Twitter obo apro wo kwame danso no okosi wo Sunyane airport da ye papai etujwa wase my one ni official page in Facebook page my arrival ne ya no my arrival at Sunyane airport abusia wo hwe Sunyane airport wonu a NDC betra su 8 years wo mo anfa mo nsan ka Sunyane airport o aka nwuram ana ti wo Nanado ba ye ana wasiesie Sunyane airport ane kama enei
plane tu firi Sunyani kwa Accra ebetimi be Kumasi a owura ne kwa me danso na ene delegate kodi nkomo no o se MPP ajebesia omu hundu omo de aye muntie ne yo uja fo se MPP abobesia omu hunu de ode aye na o free plane every Accra wo di plane ni kwasi Sunyani airport no ha na ye wo se aba na abobesia hunu de ode aye Sunyani airport no a plane kwasi former president mama no na de kwakufo na ye airport no a ama plane kwasi ho enso ni NDC delegate ekokasa ekwa medan so enne no wo se MPP nya hwe wabobesia sa papa wo ye ginidi muri asemo ya meka ya this simple knowledge ya meka ya papa ye ginidi airport no ni plane kwasi ho ewo Sunyani ama ne kwa medan so no na de kwakufo the taxpayers money besia wo bɔ no bie and the innovation asiesie ne kama ama Sunyani airport edu ni standard and we di play kwesi airport wo no twa sa picture no enso kwa me dance wo no waka che wo mo se MPP besia na wo bɔ no wo hunu do de aye enso airport wo no wo kogina aye no taxpayers money and the yes airport no papa wo ye gini di kwa me dance kwan no a ye no na de kwaku for taxpayers money and the ye enso kogina ho no wo se aban besia wo hunu do de aye okọ kajaji wo ko ka the same thing sabana babesia wo hunu do de aye ekwan no nam so kọ na wonam quotas no taxpayers money besia ni bia na de ekwan no nanso oni NDC delegate kasa no wo se aban nya hwe sa owura wei Ghana fo ya ginidi ye owura wei ya ginidi obi ase Ghana aban wei abo besia si wo bia wonfo wo munya hwe e wo kwa me danso ene bunu east ni bunu ye aban nya hwe enso de ni plane ekosi Sunyani airport wa na de nkogufu ado last year ena okọ commission ye ebia no ema plane tu koba ono de plane kosi ye sa wo wura won chese wonya no kwafo kete mama wo ya tufo wo kan krese tumi kaka wo penti wo dia trosa ndro adi wo se adu election wo twa ntro kakra wo kare kakra ya de frafra eti sana na adwen ya no eti antura no obedie e de ache yen wo se wo che okrobia na yire 6 March fatu so odi ni birthday lodi na mahama edi ni birthday Ghana from he na mununu owura no a ya ni dili no hwe keke esi wo keke wei eri pase na betimi adie mo dem wa mumu a keke esi wei yeni enkomo sabre ebre no ayepe a yebidi enkomo fa John Dramani Mahama, His Excellency the former president of the Republic Ghana, and the okwatna chain atoto boaba park in this one. Now we need more information when this money there. Now we knew very well said this man will come back and the no right from also the kunyaso no ye to abama ni lusu 2012 2016 abano. Now we nim say obeba even before or yeah na been say was sorry kwati say wa re or fred Ghana armed forces ethical. We have nothing to do with the civilians. Go. Ours is to protect them. If you have lost, you have lost. Get down. Or your hands waiting for more. Yes, I'm going to see that. Look, Mami Cho, look at the sharp. A year is here before Charlotte say, Ebe Kase, Abano, John Dramani Mahama Lusu. In about 10 minutes, Charlotte say, Aka 7 regions. Enti Ogusoji. Owura demo by less than 5 minutes, no be declared. Now Omahu. And in fact, Amadou Sule was doing his job very well. A twagum said the way twagum there. A bit me assistant DB. And that is what Charlotte said. Because Charlotte said, Guvado Nepamon. Or not Nepamon. In other jurisdiction, a Krobia Mraya Duma Ken Papa that Charlotte said, as well call them. Because statement to be making, it was a recipe for chaos and disorder in the country. You will be catching say, Amadou Sule critique constituencies are na anyhow a devote for the Robert Carbano. Amadou Sule, as we know him.